Šta je to Bosna? Učeni ljudi stoljećima, da kažem, hodže, hadžije, hafizi, pjesnici, književnici, napisaše divne stvari. Pa čak nedavno, prošle godine, ratne, i Brišim napisa jedan stih: Bosna je čilmom prostrta. Šta ti neka misliš o tome? Postoji u oku, ti reče čilimom prostrta, a bosanski čilim je šaren. A ima šarenica i u oku. Ja sam, kad nam je bilo najteže, a boga mi meni kad je bilo najteže, negdje 93. godine, rekao, da je Bosna ko jedno oko. Bit će, jer vidi koliko je malo oko. A kad pogleda, pa kad se popne na onaj naš Igman, na onu našu Bjelašnicu, na one naše Nišiće, na onaj naš Prenj, na ono sve naše, opet mi imamo svu Bosnu i jednim okom je Bosna će biti taman da je jedno oko. Velika Bogam Bosna. Pa normalno. Ja bih pričao iz jednog drugog ugla, jednu priču iz ugla borca. Priču kad su istinu, jel? Više od mjesec dana Đikan nadirao na Nišićku visoravan i pokušavali da probiju tu liniju, ne bi li se dokopali Čemer planine. Vojska zna šta je Čemer planina i koja je to važnost te planine za Sarajevo. Jednog jutra uskoči 25 ljudi drugog samostalnog bataljona da zaustavi jedan takav njihov napad, ofanzivu. 25 ljudi nalauši dobro legendu i njegove drugove. Čitav dan borbe. Navečer zatihne to sve malo. Ljudi kopaju rovove, pripremaju se, spremaju. Duga noć, kad su bolestana, Bogam kratka kad treba tako nešto. I gledam te ljude. Pa kako objasniti sve to? Kako objasniti 2000 granata da se ne pobjegne? Kako objasniti 25 ljudi koji će dočekati, hoće li doći pomoć, neće li? Pa stoje, ne pomišlja niko da ide. Zašto? Za 2 kilometra iza nas je dobra linija, naša linija koja je 2 kilometra samo niže, imali bi zakone, imali sve. I niko neće 2 kilometra šume da pusti. 25 ljudi neće da pusti 2 kilometra šume. Nije to šuma, to je Bosna. I nisu to momci koje je stvarno rodila majka, to je rodila Bosna, iznjedrila Bosna. Ne znam hoće li ikad iko to uspjeti opisati, napisati ili bilo kako drugačije reći, ali to je tako. Mogu li ja nešto reći? Daj mi ruku. Ja znam tvoju ruku, evo ti noktiju. Od gline. Vazda je ovdje bila glina. Zato što si ti čovjek koji je vajar. A sad ti je prvi put u životu pod noktima Bosnu. Vjeruj mi, ja sam naježio dok ovo gledam i hladne ti ruke. Ali stvarno, Bosna je ne samo u oku, i ispod nokta je Bosna. I Bosna je nešto najljepše na svijetu. I niko nam je neće uzeti. Poruka boraca drugog samostalnog je jasna i glasna. Nama je Bosna majka i za nju ćemo se boriti do kraja.
dok zemlja gori.